Danes smo v Tehniškem muzeju Slovenije odprli razstavo Ko ideja postane lastnina s podnaslovom Peter Florjančič in intelektualna lastnina. Najbrž so že mnogi slišali za velikega slovenskega inovatorja, zelo karizmatično osebo Petra Florjančiča, ki smo mu namenili celo razstavo, saj njegov, bom rekla, opus, delovni, ki traja že prek 80 let pravzaprav, je ustvaril v svojem času 46 patentov, ki so prišli do proizvodnje, plus tega je pa seveda teh patentov, idej, modelov in tako naprej cela kopica. In če mogoče samo izpostavim nekaj takih, ki so res mogoče tudi poznani, pa mogoče ne vemo, da so njegovi, je eden izmed teh recimo steklenička za špricanje parfuma, potem se mu ženske lahko zahvalimo za lak za nohte oziroma metlico za lak za nohte, je on patentiral, izumil je oziroma naredil je okvirčke za diapozitive, te plastične, ki so bili dolga leta v veljavi, ustvarja pa tudi še danes, kljub temu, da je star že 99 let. Moram vam se predstaviti tako, da vam povem, da imam 85 del delovne dobe, brez vsakega penziona. In jaz sem imel ženo in sem bil zelo oženjen, 70 let sem bil oženjen. Potem sem imel 5 državljanstv in 41 avtomobilov, tako da sem bil mobilen, ker če vi ste izumitelj, morate biti mobilen, hiter, vse morate biti. Morate imeti pa ta pravega sodelavca, samo 2, in če naredite kakšno idejo, morate verovati, morate pogledati, danes je praktično za pogledati, pobrskati pa vidite, a je to novo ali ni novo. My father was a great inventor. I admired him all my life, and now even more because I realized that he was really exceptional. And what made him also exceptional, he couldn't only have ideas, good ideas, he could realize them, he could sell them, because he also had a great charisma. He liked to take me with him, not only because I was his secretary, as I spoke several languages, but to represent him in some way. We went, I remember, to Mannesmann Mer. We were invited by the director, then from Battenfeld, also the director, and he never missed to take me to his patent attorney in Munich, Dr. Lorenz, who really enjoyed always to see me and to arrive with my father. Izumi mi pomenijo neke nove stvari, zaradi katerih svet napreduje. Včasih pa so to neke preveč stvari, ki delajo preveliko potuho in imamo zaradi tega probleme.